uhera mu Carurambo ukagenda ukageza mu Caminembwe kugeza no masaha turi mu saa 5 imbone zacu zitubwira koko amakuru y'abariyo tabitero bihari ariko ejo habaye igitero cyabaye akanya gatoya hari abita mu marembo ya za Karongi nabwo nticyari igitero bari baje gushaka imirambo yabo bataye hariya muri biriya misozi ubwo ejo bundi habaga intambara abakagara bamaze gurira muri Amerika na Gisegeti babashije kumwereza baramubwira ngo se Minembwe ivuze iki muri Kongo. Yes, ibihe byiza rero kuba dukurikira aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Nanone tubashimire mwe mwahisemo gukurikira Birasa TV ndetse na Mibunda TV. Aha rero tugiye mu kiganiro aho tugiye kugenda tugerageza kubaha update uko amakuru akomeza kuba yifashe hariya mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ndetse turaza gukubita no mu burasirazuba muri rusange. Turaza kureba amasezerano kugeza ubu nyine uko ahagaze, umukino wawe yarimo ndetse n'ibindi bigenda biyashamikiraho. Turi kumwe n'umunyamakuru wa Mibunda aho tugiye kubana mu kiganiro. Ndagira ngo ntangire mu ikaze hanyuma atangire abibwira tuze gukomeza. Yego inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 mudukurikiye no ku Birasa TV. Mwaramutse amahoro. Kandi nawe mwaramutse bwana Etienne Mutabazi kuri Birasa TV. Mibunda. Noneho narimenyereye ijya mikoro yo gufata none amaboko simpamenye ko natwara nabuze uko nafata urabura uko aho uyashira nimba nifata gutya simpamenye ko nifata ariko kandi inshuti bavandimwe mudukurikiye tubahaye ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo ubwo tugiye kuba tugaruka ku makuru yo muri Kongo. Yego turahera mu karere iwacu uko habyutse nuko hameze turaza kugera muri Nord Kivu turaza kugera muri diplomasi ya Kongo uko ihagaze turebera hamwe uko byifashe kandi turaza no kugera ku Burundi tubwihaniza guhagarika kwica abanyamurenge titwareka tutababwiye ko kwica abanyamurenge idakwiye kuba ariyo ntego y'umurundi ushaka gukomera mu butegetsi ko akwiye kwica abanyamurenge kugira ngo akomere. Rero bwana Mutabazi amakuru yacu aho twayinjiramwo tuyava muziri muzingo. Subscribe, comment na share ni ibyanyu ni mu bidukorera kugira ngo tubashe gutera imbere kandi tuzaterana imbere namwe mwese uko mungana. Ya urakoze cyane ngira ngo nkuko basanzwe babizi amakuru agenda bageraho umunsi ku wundi biravugwa yuko muri iyi minsi ishize ngira ngo uretse gusa umunsi w'ejo iyi weekend hagiye hagabwa ibitero bikomeye hariya iwacu Murenge aho kugeza n'ubu nyine bigaragara yuko abaturage badatuje, aho leta ikomeje gukoresha imbaraga ndetse imbaraga z'umurengera mu kugaba ibitero bikomeye hariya ku bwoko bw'abanyamurenge. Hanyuma kuko bisanzwe bafatikanyije n'ingabo za Wazalendo, ingabo z'abarundi, ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta birumvikana. Ukibaza umukino wa politike uhari wo gukomeza kumvikanisha yuko bashaka inzira ya diplomasi ariko kandi bakabikora mu buryo barimo bagaba ibitero aho amahanga atabasha kubona kuko bakubye na network. Utekereza gute kuri ibi bitero bimaze iminsi birimo bibera iwacu ndetse cyane indege zirimo zirasa mu baturage? Yego reka tubahereze updates uko imeze. Murabizi ko amakuru yacu ni breaking news, ni update y'uwo munsi. Amakuru agera kuri Mibunda TV1 imbone zacu ziri ruguru guhera mu Carurambo ukagenda ukageza mu Caminembwe kugeza no masaha turi mu saa 5 imbone zacu zitubwira koko amakuru y'abariyo tabitero bihari ariko ejo habaye igitero cyabaye akanya gatoya hari abita mu marembo ya za Karongi nabwo nticyari igitero bari baje gushaka imirambo yabo bataye hariya muri biriya misozi ubwo ejo bundi habaga intambara abakagara bamaze gurira muri Amerika na Gisegeti babashije kumwereza baramubwira ngo se Minembwe ivuze iki muri Kongo. Niki Minembwe ivuze muri Kongo? Ni kuki Minembwe ikwiye kuba ari prioritaire igomba gufatwa muri Kongo? Bamwereka baramubwira bati Minembwe ifashwe, Minembwe iba irimo AFC M23 amaduwi Murenge aribo bayifite kuva mu Rurambo kuva Ikaziba ukagenda ukageza Imirimba. Bati dore cyo kurikira bati
ushobora guhera imirimba ukaja inganji ni na hehe na hariya kwa Nyange ukinjira muri Kalemi, bati Kalemi igafatwa uvira itarafatwa. Mu Minembwe ushobora kumanuka ururenge ukika ikirembwe ukwaja Saramabira ukabugeze muri Manyema igafatwa utarinze guca umuhanda wose wa za Fizi uciye shortcut ya Minembwe. Bati kandi Minembwe niho hantu honyine tubona hafite ihatari muri Kongo, ariko babivugaga gutyo ku nyungu zabo. Barirutse bafata abana b'abagabo batuye ari Kinshasa n'abavandimwe babo bakorera leta ya Kinshasa, n'ubundi ariyo ntego yabo ari ukwica abandi kugira ngo bo babashe kubaho. None baravuga ngo babonye ngo urubyiruko ngo rw'Abanyamurenge ngo bahwanye ideology. Yes. Ukibaza ati se ideology bahwanye ni iyi? Ni ideology ifasha leta ya Kongo guhakana ubwicanyi yakorera Abanyamurenge. Aho bamwe muri bo bari bitabye bavuze ngo ni ikinyoma, nta drone yarashe mu Minembwe. Uwabashije guhakana ngo nta drone iwabo ni kuri Nyabibugu, aharashwe ni mu Madego. Kandi uriya munsi justement ni nawo munsi n'ubundi kandi harimo haraswa no. Yego. Aja kuri social media aravuga ngo we ngo nta drone ziri mu kurasa Abanyamurenge. Ikiza kintangaza yamara akabwira Abanyamurenge ngo mw'Abanyamurenge mwe muri hirya no hino ngo ni mumenye Abanyarwanda ngo muve mu ntambara z'Abanyarwanda ngo nibo bahora baduteza intambara. Ese niba uri kuri Nyabibugu kandi se na nyina babayo, niba bakubwira ngo drone kirarasana mu Madego, ariko waje kuri platform kuri social media aho ubonana n'abayobozi aho kubabwira ngo rengera ubwoko bw'Abanyamurenge babwicwa, ukavuga ati nta bantu bahaye bicwa, ni ibinyoma biriya, ni propaganda za FPR. Mugani wiwe ati ziriya ni drone za FPR nibyo zikora biriya. Kandi mu by'ukuri abasirikare bari front line nabo bari hehe, bari hasi. Akaba ari ico gituma abanyakagara batugambaniye batanga strategy itariyo, bashaka kuhagarava Minembwe. Nico gituma muza mubona Goma na Bukavu bituje na za Uvira na Plaine de la Ruzizi, ariko ibitero bikaba repetitif mu Minembwe. Leta yo ifite umugambi wo gusenya Abanyamurenge ihereye ku ivuko. Bano nabo ni bene kujya kwa Yuda Iskariote wavuze ati Yesu ndamuzi, nimara kumugurisha araza kwirwanaho abacike. Bano nabo kubera ko bazi amakuru neza, bazi ko kwirwanaho ariyo ntego, ni ukuvuga ati mureke leta tugume tuyengeshangeshe tuyibeshe tubone amaramuko. Nibyo biriya barimo. Gusa ikiza kibabaza nuko bazabaje kuri speech bakavuga ngo Abanyamurenge ni mutwizere, ni twebwe dushobora kuba turimo agakiza kanyu. Insoresore z'Abanyamurenge abantu batagera no muri 10 na bangahe bakiyita ko bahagarariye Abanyamurenge bose. Aho watagereye Ricardo ejo bundi yavuze ko hari ubwicanyi bwabaye bukamara Abanyamurenge kandi hari abandi Banyamurenge babufitemo uruhare. Kandi ico gihe muri za 64 ico gihe FPR yari tarabaho. Igihe bene wawe bitwaga kuri Kirumba. Ukibaza ate se kurya baza bavuga ngo akoko ntikazagahera, hasubiye kuvuka undi mugambanyi umeze nk'abagambaniye Abanyakirumba wavutse muri no generation. Nukuvuga ngo wakazwe n'iki ngo yabonye iryo bara, nukuvuga ngo ababaye muri evenemo yo kuri Kirumba bumvishije iriya speech yakana ko ta drone zihaye zirasa Abanyamurenge, bahita bibuka kuri Kirumba uko byagenze. None ico gihe iyo Kisegeti arimo aganira n'Abanyamurenge bake bari mu itsinda nk'iryo bashaka inyungu z'amafaranga, akagerageza kubereka ko iwe nta kibazo akeneye amahoro, ariko kandi akabikora mu gihe abizi neza ko kuri communication ye n'ingabo ze ziri hariya, uwo munsi le même jour akabikora igitero kirimo kigabwa. Tubibutse yuko muri iki gihe yari hariya iki cyumweru nibwo barimo barasa Gakenke, barimo barasa mu mihana y'abaturage. Iri joro ryakeye yari mu nama, aho yari mu nama na president wa Angola na president wa Togo.
aho barimo bongera kandi kuvuga bati inzego impande zose nizigerageze kubahiriza amasezerano. Ibyo byose ari kumwe nabo, baba ari aba bahuza, baba ari abo banyamurenge, akabivuga gutyo mu gihe abizi neza yuko uyu munsi abanyamurenge barimo baraswa bakoresheje izi ndege za kamikaze, indege ziri mu bwoko ziriya ndege naje gusanga bazirasa mu buryo rimwe buri once, ni za jenike. Donc bya bindi byo kumva ngo wenda nigera mu kirere ngo barayirasa ngo baraba bahombye, kuri bo nta gihombo. Niba nayirasa bora tu caga isasu yajanye n'ubundi kiraturika. Kandi jana amabomba aremereye ku buryo ahamura abaturage, ahamura abo barimo bahangana, ukibaza ziriya ni bombe twamenyereye ko ziba muri izi ntambara zikomeye za Russia n'ahandi. Uyu munsi nizo zirimo zikoreshwa mu Minembwe. Uyu mukino we akaba arimo yerekana ko ashaka amahoro, ashaka ibiganiro, ariko kandi ku rundi ruhande arimo akomeza kugaba ibitero. Wabyita ko ari ukujijisha. Bisa na kuriya bavuze bati kugira ngo zino mpunzi z'i Burundi zitahe AFC nirekure Uvira, ariko mu kuja kurekura Uvira hongeretse izindi mpunzi zahunze leta igiye kuja Uvira. N'abajya bari bavuze ngo AFC nihave kugira ngo bagaruke, n'ubundi ntibagarutse. Aho kugira ngo impunzi zigabanuke zarongeretse. Kandi kikubwira ko bikomeye, impunzi ziri mu Kamanyura zirebwa na community y'abanyamurenge. Nitwe tubafasha everything. Nta wundi muryango mpuzamahanga, nta leta, nta. Ariko impunzi ziri Burundi zirebwa na leta ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga wa HCR. Bo turaza kuba tugenda tugana ku musozo. Hari akavideo ngira ngo wakabonye k'umunyamakuru n'ubundi nawe wo muri Togo, ukomeje nawe kwandika inkuru zigaragaza neza yuko ari kumwe na leta ya Kongo, ndetse binagaragara yuko hari ico baba baramuhaye. Uyu munyamakuru yari amaze igihe kinini arimo yandika, arimo atuka leta y'u Rwanda, arimo agaragaza ukuntu leta ya Kongo iri mu kuri. Ku munsi w'ejo byagaragaye akavideo ke kagiye hanze arimo asomana na Perezida Tshisekedi. Tshisekedi ni kirara kandi umwana w'ikirara ntuzi umenye ibyaza ko. Ico nagira ngo mvuge gusa kuri ano masaha nuko Tshisekedi barabose ntabakicizeye. Baramubesha. Ubushize Donald Trump yaramubwiye ati njyewe ngomba kubona Prix Nobel parce que nabashije gutanga amahoro. Ariko Tshisekedi ubwe arabizi ko nta mahoro. Nico gituma bavuga bari mu mishikirano wagakomeza ibitero, aza amakuru yose y'ukuri, azi uko byifashe. Uriya munyamakuru wandika iriya ni propaganda, kandi propaganda ntibovuga AFC, ntibovuga twirwaneho, ntibovuga ARC igisirikare ca M23, kuko bazi ko ibyo bagwanira ari ukuri. Noneho bagashiraho ibindi bihugu nk'u Rwanda kugira ngo AFC ntigaragare, habasha kugaragara u Rwanda rudafite impamvu barwanira muri Kongo. Ariko rero igiteje impagarara cyane kishaka no kuvugisha abantu benshi, kikanabatera no gutekereza ibindi, nuko kuri none l'envoi spécial waje muri mission ya UN uri Kinshasa uzanagera no kuri Goma, niwe wari uhagarariye zone turikwazi Rwanda abatutsi bashira, ngo niwe waremye umutwe w'interahamwe, niwe wajabukije interahamwe azibwira ati murambike amahiri n'imipanga, ariko mwambukana imbunda n'ibifaru n'amafaranga yose. Niwe bageze muri Kongo wabwiye mu butati bano bantu tubajane kure ubamfashirize tibazatinda hano bazahita bagaruka vuba. Niwe warushigikiye abacengezi bagaruka gutera i Rwanda. Niwe none uwo niwe barimo bagarura ngo ashobora kugira amahoro atanga ibuvira. Gusa nabo ntibamenye ko bamwohereje. General Sultan Makenga ari mu basirikare babohoye abatutsi babicwa i Rwanda. C'est-à-dire mu babajije kumenya ino mugabo mbere Makenga barimo aramuzi ba colonel byinshi baramuzi, bamuzi ari muri zone turikwazi,
bamuzi barwana mu Rwanda, bamuzi barwana ku Batutsi, bamuzi arema interahamwe, bamuzi barwanira muri Kongo n'interahamwe yaremye yahaye imbunda yajabukije afinance. Bishaka kuvuga ikita impact afite. Ibyo azaza kuvuga CV yiwe yonyine ubwayo timwemerera kuba yogera muri Est ngo agire icyo avuga mu gihe Abatutsi barengana kandi ico yarwaniraga ari uko bakomeza kurengana. Yes. Urakoze cyane, ndagira ngo twibutse abadukurikira yuko ubu ngubu wenda hakomeje kuba hari icizere ku munsi w'ejo. Biragaragara yuko hapasinze abakomando batari bake hariya muri Nord Kivu. Icyo tugira ngo tuvuge nuno munsi mubona, turashima Imana ko abatabazi batabaye Amadu w'Umurenge bavuye boherejwe na AFC M23 ARC bamaze kugera imisozi miremire y'Umurenge. Bivuga ko support yarabonetse, imbaraga zirahari, umwanzi yacitse intege, niba yarananiwe kurwana akiyarwana na twirwaneho gusa, noneho hahongereho na AFC. Bari abarundi babarwana hariya nibo AFC yirukanye kuva za Masisi kugeza babagejeje Buvira. Yes. Bivuga ko ibibazo biri hariya bigiye kubonerwa umuti wa burundu. Ikindi wari uvuze abasirikare barapasinze, n'ubu nyine hari appel ivuga ngo nibaze ba joininge armée révolutionnaire banga ubutegetsi bubi. Ejo hari apasinze abasirikare bagera 7,700 hejuru, bakomeje n'ubundi abandi bakirimo batarapasinga. Ubwo General Sultan Makenga yababwiye ati naje kubabwira ko mwapasinze, rero ni mwambare ingofero ya gisirikare, mwambare umukandara, mwambarira urugamba, urwanira igihugu kigurwa amaraso y'abagabo. Yango urakoze cyane. Ubutegetsi bubi bari ubutegetsi bubi, ngira ngo abantu bagenda bakurikirana amakuru agenda abera hariya mu mujyi wa Uvira babona abaturage bakomeza kuba bagenda bahohoterwa kandi batari no mu bwoko bw'abanyamurenge cyane. Bagiye babona abantu bagiye bakubitwa ku rugero rwo hejuru, ukabona umuntu yabaye ibikomere gusa azira ko hari akantu ngo kaba kamugaragayeho yuko yaba ashigikiye AFC M23 cyangwa se twirwaneho. Ukibaza ubutegetsi bukomeza gutoteza kurenganya abaturage muri ubwo buryo taho bwageza buri mu marembera, uko burashira. Buriya uzatinye kuba iruhande rw'umuntu uri hafi gucikana, atera imigeri ndetse agatera n'ibisa n'amakofi. Yego. Iyo yabaye ico mu Gifaransa baza bita ngo ni agité, iyo adagiye akontorora ingingo ziwe. Niko leta ya Kongo imeze, si kontorora leta, donc abayivuga n'abayikorera bazi uburyo imeze, bazi uburyo ihayishira. Ikindi nagira ngo nkubwire bwana Mutabazi, Gisegeta abanza amakuru neza. Trump yaramubeshe ngo intambara yayirangije ngo agaruka asanga irahari. Nibwo cyo gituma nejo yarategereje envoi spécial wa Nations Unies, uriya mugabo wakoze genocide Rwanda, ariko akigendera Togo. Ngo agara Togo baramubwira ati ico kigufasha ibiganiro bya Doha n'ibyubahirizwe, habeho ico bita ngo ni cessez-le-feu immédiat partout en attendant de la République, tihongere kumvikana imbunda zitera abaturage. Biranavuga yuko yakomeje gusaba n'ubundi ingabo n'ubundi zishobora kongera kandi kumushigikira. Mu ngabo yasabye hakaba harimo n'ingabo za South Africa, ariko South Africa ngo yamuteye twatsi. Yaramubwira ati ibyo twaboneye hariya kuri Goma ntabwo twakongera kandi gushora ingabo zacu. South Africa imaze guterana muri parlement yabo, basabye ko n'ingabo zabo ziri muri UN nazo zicurwa abasirikare babo 200. Iyo batayo yacu turashaka ko abana ba South Africa batandukana n'ibibazo bya Kongo Burundi. Bararambiwe kubera ko babonye bariko bafasha bagira ngo barafasha leta no ko barafasha bicaye. Ibyo ni bikomeza kubagaragariza. Batinya ko boje kwantrene abasirikare babo muri biriya bikorwa, basubire bakazabipratika iwabo. Niko kubakura nuko gusubira iwabo barabaye ibyihebe. Biganiro bya Washington abantu bavuga ngo ese ngo ko Trump yavuze gutya, Gisegeta amaze gutakariza Trump icizere. Mu bigaragara ni nayo mpamvu kandi yagarutse muri Togo. Yagarutse muri Togo kubera ko ejo bundi Washington bamusifiye ko ari umuntu uzi diplomasi, ariko tibyahagaritse intambara kandi ntibyatumye. Ahubwo amakuru mfite nuko
nyuma ya hariya muco bise ngo ni breakfast player yes babashije kubonana na Metrazare yasorberwa babonana n'uwo bita opoza wa Kisekedi uriya w'Kinshasa witwa nani Martin Fayulu babasha gusobanurira abanyamerika ibibazo biri muri Kongo biza bitandukana n'ibyo leta izibabwira ngo barikanga baravuga ati ni ibi bibayo baza kumenya ukuri kw'ibihari ariyo mpamvu Gisegeta amaze kumenya ko ibyo byabaye hari ukuri kwavuzwe niko kuvuga ati iriya nta bihari reka nigendere kwa nani kwa perezida wa Angola ngende no kuno wa Togo ndebe ko hari ico bavamo ngo bashikana baramubwira ati kuguheza abasirikare ntaco bikumarira iki ngiri cyo kikumarira n'amasezerano ya Doha bivuga gute le principe des accords c'est le fait immédiat libération des prisonniers de guerre kandi ico Gisegeta dakozwe kandi akaba yaravuze muri parlement avuga ngo kuganira na AFC ngo ni ligne rouge ibyo avugira idohana na Washington bitandukanye n'ibyo avugira mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni ukuvuga ngo abesha Buraya agahakana ibyo yakoze ageze mu nteko nshinga amategeko kandi biragoye mu gihe hakiri perezida uhawubesha igihugu buriya karakibesha karagenda agasinya amasezerano ariko yagaruka akayahakana ni ukuvuga ngo yashize igihugu mu kaga k'intambara kitazavamo urakoze cyane reka dusoze aya makuru yacu twarimo tugenda tubagezaho update zigiye zihari kuri ubu nyine mu duce tugiye dutandukanye mu bigaragara byo abantu badukurikira bamenye yuko ibyo Gisegeti arimo byo kugenda beshabesha ngo karasinya amasezerano hehe na hehe biragaragara yuko nta bihari sinyatire zose zimaze kuzura neza zaruzuye ariko turashimira ingabo za urumva kuba yaravuye hariya muri Katari akaja muri Washington DC hanyuma ubu nyine avuyeyo agarutse muri Togo kandi muri Togo naho nubundi ari kumwe na perezida wa Katari birasa nkaho nyine taho aragenda arababesha buriya n'indyajya n'indyamirizi yagerageje gukoresha amabuye ubwi waribesha nabo bamara bakamubesha nico gituma ubona nta kintu gihinduka kibaho murakoze rero mwe mwese mukomeza kudukurikira ni mukore subscribe kuri izi channel muri mubonaho ibiganiro kugira ngo n'ubundi notification ibiganiro byacu mujye muyibona umwanya uwo ari wo wose murakoze rero mukomeze kugira ibihe byiza yego abantu bose badukurikiye mugira ibihe byiza amakuru yacu nakagenda kagaruka naho mukanya gusa ico dushima mbere yo kurangiza turashima kuko imurenge habyutse amahoro turashimira komanda brigade uri muri Rurambo witwa Isaac Nyamubwa aho akontorora na za Kirungwa zose na za Gatobwe turashimira bari muco hagati turashimira intare za Sarambwe turashimira amadubi murenge ahagaze ku muheto guhera mu rugezo kageza hariya mu mibunda hose aho bahagaze hose ni tubahaye hongera kandi tunashimira n'abashitsi bahageze baje gutera ingabo mu bitugu twizeye Tombe mu minsi mikeya Tombe ziraba nishi cyane turamenya aho berekeza niba bahereza ya Kanemi nimba bamanuka ya Baraka nimba bahereza y'Ururenge bakaja muri Manyema ubwo amaso azaba duhereza n'amatwi azaba yumva bye bye akoze cyane